Bon Appétit, reka turebere hamwe amazina yabo ya nyayo n'imyaka yabo ya nyayo mu buzima bwa buri munsi y'abakinnyi bakinnye muri Bon Appétit. Reka turebe kuri bimwe bita Lichamini. Lichamini niyo mazina ye ya nyayo, akaba akina muri Bon Appétit yitwa Liyihuni, yari umwami w'umunyagitugu akunda ibiryo. Twagiye afite imyaka 25, yavutse tariki 15 z'ukwa cyenda mu bihumbi 2000. Akaba yarigiye muri Korea International University of Art. Akaba yaragiye agaragara mu zindi filime bita nka Hierarchy mwakunze cyane y'abanyeshuri, aho bajya mu kigo nyine agiye kwihorera. Akandi gafilime yakinnyemo bayita Alchemy of Soul. Bayita Alchemy of Soul, nayo barayisobanuye, bishaka bayishaka kuyibona nta kibazo, zirahari hanze. Indi igeze agaragaramo bayita See You in My Santi Life, nawe ni nziza cyane ushobora kuyibona. Twakomeje gato undi mukinnyi Yoon Ji-yoon, akaba yitwa amazina y'nyakuri bamwita Im Yona. Akaba yaravutse 1990 mu itariki 30 z'ukwa 5. Akaba yaragaragaye muri filime ya Bon Appétit ari umutetsi, yari bitayo umutetsi Yona. Akaba bikarangira akundanye n'umwami, akaza no kugarukana mu gihe cy'ubungubu kubera urukundo bari basezeranye. Akaba yagiye agaragara muri filime nka The Kingland, Big Mouth, Love Lane n'izindi nyinshi yagiye atandukanyemo. Akaba afite imyaka 35, akaba atarashaka umugabo. Akaba ari akora ibikorwa byo gufasha abantu, nko mu gihe cya Covid yagiye afasha abantu benshi cyane, ubwo yatanze miliyoni zirenga 100 z'amanyakure y'amayuwani kugira ngo afashe abantu bagiye bahura n'ibyiza. Ndaza no kwa kandi kakigereranyo gato nikigiye kuranya iki kiganiro cyacu, uza gukereza kugira ngo amateka yandi yisumbuyeho. Kang Mon-jook akaba yaragaragaye muri filime ya Bon Appétit ari umwamikazi, amazina ye y'ukuri bamwita Kang Hana. Akaba afite imyaka 36, yavutse 1989 tariki 30 z'ukwa 6. Akaba afite 1.68 m. Akaba yagiye agaragara mu zindi filime nka Better Late and Single, indi bita Bloody Heart, Catches Hero, indi bita Startup ya High School, My Romance Gumeho n'izindi nyinshi yagiye agaragaramo cyane. Akaba ari umukinnyi mwiza yakinnye muri Bon Appétit, ari umugome, ari umwamikazi wa Jeseon. Ikindi kirenze akaba atarashaka umugabo, akaba akiri single, ntabwo arashaka umugabo, aracyaba iwabo. Akaba afite ibikorwa byinshi, akaba afite ikigo gifasha abantu badafite ubushobozi cyangwa babana n'ubumuga. Seo-gyeom bamwita amazina y'nyakuri bamwita Yoon Seo. Akaba yakinnye muri Bon Appétit ari inshuti y'umutetsi Yona. Bakaba barahujwe n'ibibazo ubwo Yona yari avuye mu minsi y'ahazaza, bakaza guhurira mu ishyamba yihishe kugira ngo batamujyana mu marushanwa y'ibwami kugira ngo umwami abashake. Akaba afite imyaka 25, yavutse tariki 30 z'ukwa 9 mu bihumbi 2000. Akaba afite 1.69 m. Akaba yaragiye agaragara muri zindi filime nyinshi bita Bloody Heart, indi bita Bad Pa, indi bita Today's Webtoon, Soundtrack, Bon Appétit ya Majesty y'umwaka, n'indi bita The Tale of Lady OK. Ni filime nziza cyane bashaka kuyireba.